Amen, amen, amen. This is a very good evening. It's a very good evening. We are meeting once again in our evening prayer. As we meet in our evening prayer, I just want to say, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku lolamuhla kuko konke lasendele kona. uNkulunkulu losendela lokuhle ngaso sonke isikhathi singena ke ngemkhuleko bagcwele sisambonga uNkulunkulu namhlanje na entsambama egameni laNkulunkulu yise nendodzana namoya ingcwele amen. Babe lolungile sisondela phambi kwakho siyabonga siyathumisa siyababada umusa wakho Nkosi lomkhulu nalomangalisako losigcine ngawo wasethwala Nkosi waphinde wasiniketa emathuba ekwenda iministry etimpilweni tebantwana bakho kuleli langa lanamuhla. Siyakubonga konke lokho Nkosi ngoba kwentiwa umusa wakho. Namanje ke Nkosi sisahlangene under this platform yenkonzo yantambama. Siyakucela Nkosi ukuthi thululele moya wakho lengcwele eti kwethu nasethu kwebantu bakho bonke etindzaweni lapho bakhona khona babe wethu lolungile bavakashele. Sesibonile Nkosi futhi sisatobona lokuthi wena Nkulunkulu akunandzawo yekukubalekela. Nomaphi lapho siya khona sifumana wena sovele sowusandulele ngaphambili. Hamba nathi ke Nkosi indzaba yonke yokuphila kwethu Nkosi siyibeke etaneni takho ngaKristu Jesu Nkosi yethu manje nanini amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane singena ngendlela lefanelekile. Sihlangene ndawonye njengemzeni waNkulunkulu sisemkwa babethu omthumisane tombonga nekutekuva livlak lengcwele nekuletha kuyetitsingo temhlaba nekuqela kuselelwa kwetono tethu nekufuna umsa wakhe kuthi ngendvodzana yakhe Jesu Kristu sidinikele kuba simsebentele. Lolu lusuku lolwendiwe nguSimakade uthi emazulu amemetele ludumo lwaSimakade asimkhonde simthumise. Nkosi vula imilomo yethu ukuthi silithumise sibonge ligama lakho akuthi uyinso uyise nendodzana namoya ingcwele njengoba bekunjalo exaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kutebeni nanini amen. Asithi hlole sivume emaphutsa ethu. Nkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kule icala lethu sonile ngiqabanga nangekhuluma nangekwenta nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu siyithithelele konke lesekwenzile usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla sawukele usithelele tono tethu usigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Lihubo lelimiselwe lenkonzo yanamhlanje na entsambama lihubo 35. Lihubo 35, the psalm that is appointed for this evening prayer is Psalm 35. Qabana nalabo labaqabana nami ulwe nalabo labalwa nami Simakade. Thatha lawo lakho lencane nalelikhulu uphuthume ude ungisida. Hoshula isikhali sakho uvimbe labo labangiqoshako. Khuluma emphefumulweni wami uthi mina ngiyinsindiso yakho. Shangathi bangajapha bahlazeke labo labafuna umphefumulo wami. Shangathi bangahlakateka labo labaqonde kungiqitha. Ababe njengemakhoba wona apheshulwa ngumoya. Ingelosi yaSimakade isabathungulula. Indlela yabo ayihlwe ishelele. Ingelosi yaSimakade isabaqosha.
njengobe bangibhekelela uGibe ngaphandle kwesono bangimbela umgodi loluGibe ngingenaqala shangathi bangehlelwa impuphiso ngeutumeka lokukhulu neluGibe labangithiye ngalo lubambe bona umgodi loluGibe labangithiye ngawo lokushisele bona babhubhe ngakho umphefumulo wami uyawujabula kuSimakade ujabule nangensindiso yakhe mathambo onke ami ayawuthi yebo Simakade ngubani lofana nawe wena lokhulula lobuthakathaka etandeni tesixhwaga ukhulule lobuthakathaka naloswele etandeni temcinzetelo kuvumbuka bofakazi laba nemhlofa bangibuta tintfo lengingatati bangiphindisela lokuhle ngalokubi umphefumulo wami bawutsabukisile kanti nakugula bona mine ngembatha insilo umphefumulo wami ngawugongonya ngekuzila nokho ngaqinisela ekuthandazeni kimi kwafana nekuthi babangani bami noma bomnakethu ngahamba ngikhala kwabasha ngathi ngifelwe ngumake ngathaba ngaba nelusizi kodwa kwathi nangikhubeka ngiwa bathakasa bahlangana ndzawonye bahlanganela kumelana nami tingubela lengingatati tingihlanganyela tinginyempenye siphelane labantu bashuqana labahlambalata uNkulunkulu bahlose bubi ngami Simakade ngiyawuze kube ngunini ongibukelela ngisindise ebudloveni babo wephule umphefumulo wami kulamabhubesi ngiyawubonga ebandeni elikhulu ngikuthumise nasemkhambathini lomkhulu webantu ungativumeli titsa tami leti ngiqambela emanga uthi titijabulise ngami ungabavumeli laba ngidonsela lite ukuthi baficelane emehlo ngami bangente inhlekisa abakhulumi lokumele kuthula kodwa baqala tindzaba letingemanga ngebantu labanekuthula eveni bakhamise imilomo yabo bakhuluma baphambane nami bathi ha 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 sikubonile lokukhulu nawe Simakade wakubona lokwenteka ngawo-ke phuthuma ungabinzi ungagweshikini Simakade phaphama uvuke ungiphuthume uNkulunkulu wami Nkosi yami ngikhulule ungimele ecaleni lami awu Simakade uNkulunkulu wami ngehlulele ngekulunga kwakho ungabavumeli ukuthi bangente inhlekisa ungabavumeli bangiqoloshele bathi nako-ke lebesikufuna ungabavumeli bakhulume bathi sesimehlulile bonke labathakasela kuhlupheka kwami abahlazeke badlonge emahloni abembathiswe emahloni nelihlazo labo labangiqoloshelayo labo labathakasela ukuthi ngimsulwa abamemedeke kujabula bathokote njalo njalo bathi akathunyiswe Simakade lojabulela inhlalakahle yenceku yakhe ngako lulwimi lwami luyawukhuluma lumemedele ngekulunga kwakho lokuthumise onke emalanga akuthunyiswe uyise nendodana namoya ongcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini amen Sifundo
seqala siphuma eTestamenteni lelidala sibhaliwe encwadini yaJohn chapter 1, and I'll be reading from verse 1 to 17. John chapter 1, I'll be reading from verse 1 to 17. Ngalelinye ilanga livi lasimakadze lefika kuJona umsawa Amithayi lathi, hamba uye eNinive lidolobha lelikhulukati ufike umemetele kubantu balo uthi bubi babo sebenyukele kimi. Kepha Jona wesuka waqonda eTharshishi wehlela eJopha, lapho afike wakhokha imali yekwekhwela wagibela umkhumbi waya eTharshishi abalekela simakadze. Kodwa simakadze wathumela umoya lomkhulu elwandle, kwaba nesivunguvungu lesikhulu kangaka ukuthi umkhumbi waba sengotini yekwephuka. Onke amatilosi efikela kwesaba lokukhulu, kwaba ngilelo nalelo lakhala kuNkulunkulu walo. Bathi jika elwandle timpahla letalisemkhunjini, bathi betama kuphumula umkhumbi. Kepha Jona abewukele ngaphansi ekhatsi nemkhumbi akulobukhulu buthongo. Induna yemkhumbi yakhandanisa Jona alele, yafike yathi, wentanda ulelelene, vuka uthandaze kuNkulunkulu wakho, mhlawumbe yena utawusivela asisindise singabhubhi. Ematilosi emkhumbi akhuluma odwana athi, wotani sitewenta inkatho sibone ukuthi ngubani lona losidonsele lo mkhokha. Ngawo-ke basebenta inkatho yahla Jona. Baze babutana bathi, ngubani yena lo sibangela yonke le nhlupheko? Utekwentani la? Ungiwehleza kuphi wena? Usibe sini? Waphendula wathi, ngingumHebheru, ngikhonza simakadze, uNkulunkulu welizulu, lo wadala umhlaba nelwandle. La madoda esaba kakhulukati athi made athi kuye, yini-ke lena lose uyentile? Phela la madoda abesathi ukuthi ubalekela uNkulunkulu, ngoba Jona abesewatshelile. Sivunguvungu saqhubeka sawusha ngemandla, aze la matilosi athi, sitawenta njani-ke ngawe kuze lesivunguvungu sibinze? Jona wabaphendula wathi, ngithatheni ningijikijele elwandle, sitawube sesiyabinza lesivunguvungu. Ngoba vele ngiyathi ukuthi ngimi lona lonidonsele lo mkhokha wesivunguvungu. Esikhundleni saloko la matilosi edama kugwedla ngamandla awo onke lo mkhumbi kuthi ubuyele elugwini, kodwa ehluleka ngoba elwandle lwaqhubeka lwawusha kakhulu kunakuqala. Ngakho baze bakhala kusimakadze bathi, awu simakadze waJona, siyakuncenga ungasibhubhisi ngenxa yalo muntu. Ungalibeki etandleni, ungalibeki eti kwethu liqala lengadi lengenaqala. Nguwe simakadze waJona lowente konke lokho. Ngakho-ke base bathatha Jona bamjikijela elwandle, lwase luyathula luthi nya. Loko kwenta
lamatilosi esaba simakathe kakhulu kangangokuthi athi made amentela umhlatshelo athembisa nekumkhonda. Simakathe wahlinzeka Jona ngenhlanti lenkulu liyafike yaminta. Jona wahlala eziswini sayo emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu. Siphela lapha sifundo sebucala. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini yaMateyu sahluko 10 sukela verse 16 kuya ku-23. Sukela verse 16 kuya ku-23. Matthew chapter 10 verse 16 kuya ku-23. Lalelani, nithuma njengetimvu emkhathini wetimbizi. Ngawo-ke hlakaniphani njengetinyoka, nibete bucili njengemaduba. Kepha nicaphele bantu ngoba bayawunibopha banifake etinkantolo, banibhambabule emasinagogweni abo. Niyawumiswa embi kwebabusi nemakhosi ngelibito lami, kuze kube bufakazi kubo nakubetive. Kepha-ke nabanimangalele, ningahlupheki ngokuthi niyawuthini nekuthi nikusho kanjani. Ngobe nakufika leso sikhathi niyawunikwa lenifanele nikusho. Ngobe akusini leniyawukhuluma, kepha umoya weyihlo losezulwini lo uyawukhuluma ngani. Kepha umuntu uyawunikela umnakabo ekufeni neyise umntwanakhe. Bantwana bayawuvukela batali babo babanikele ekufeni. Niyawutondwa abantu bonke ngenxa yelibito lami, kodwa lokhuthalelabo kuze kube sekupheleni uyawusindiswa. Nanitingelwa kulelinye idolobha, nibobalekela kulelinye. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, ningeke niwaqede onke emadolobha ka-Israyeli indodana yomuntu ingakabuyi. Siphela lapho sifundo sesibili. Siyaqela ukuthi sesike sijike emakethe kancane, sitawubuya bangcwele. Amen.